The Nongrim Hills Village Council, accompanied by KHADC Chief Executive Member Panyat Singh Aim, local MDC Fantin J. Lakadong, Chief Engineers from the PHE Shillong Division and PWD Central Division, along with officers and contractors, recently conducted an inspection of roads and water pipelines in Nongrim Hills. During the inspection, it was observed that several sections of the locality leading to Mizo Modern Higher Secondary School were in poor condition. Across Nongrim Hills, drainage systems were found to be clogged and unhygienic, while water pipelines were either exposed on the roads or damaged. Speaking to the media, Nongrim Hills headman Bantali Nari confirmed that following the inspection, the chief engineer of the PWD Central Division assured that road repair would commence in the coming week. Regarding the water pipelines and drainage systems, the village council, in collaboration with the KHADC, CEM and local MDC, plans to submit detailed estimates and budgets to the Minister of the PHE department. The proposal includes covering drains with concrete slabs and repairing the damaged pipelines to prevent future issues. The headman further highlighted that Nongrim Hills, known for its rapid development, requires collective efforts from residents to transform it into a well-organized and safe locality. Nang ni rulat ya muncul nasi ni rulat joinnya seduk surang so many lain inspection tang sini je sya penyak dalam maya penbaik dekat dan penyak sini tolong siam KCDC bat hajing dan tingkat dan ba hatin lah kata nama bangi la juput nak kapur syakapur ni kijing dan kam di bede baka basic amenities ni kijing dan kam po snong ma ba khamlong kongsan tingi la yo ben la pensau si babun rem chua bang ba kamsim longkam ya kan kom mentaka sifat wilayah yang banyak ya ini dekat dari Pak Penyat dari Pak Kantin dekat ke John Lang ke PWD Central Division bat ke PHE Greater Shillong Division 1 di John Lang sebagai SDU bat kiwe bat ki officer banyak banyak ya banyak inspect kemudian dari ban kumnu ban tanhai ya nala ki surok ni ko snong bat ke bede bayat bat ki pipeline ma pi mentang ya ke ni surok ni ka fees ke bani lale mencuai ke ni ka surok ni lale hakipor mencuai bat kalalong successful hadu kata ba ki pipeline kim judu syu apo surok ini khamnya ba pi kini pipeline ba ki du ma balai ba ki pipeline ki layat apo jong ke ni kadak ini kwa ban replicate ya kani keju hi ya kabadai bat kani ka apa nong sebenyan tat kani ka NEC kerta shadow stationing bat shadow shayi yang jun ba bensan palam tu bat ni ka hospital te ngilah ayo ka jingkular nakaliang jun ba punya pen resitom kani ka ban yo kani ka scheme shen ni bat don ru kibat sedang no hi la kani ka yo banuan kabadai bat ki taki pipeline sebab ke drain haki benta-benta jong kini ke senong ban sedang no mandu simon ni ban rekam ban pendep ya karo kamplo hak ide bat ko umru wilayah banyak trend bat kenat PHE ban umno ban kam penyo susu ya ka mo ya ka volume ka quantity hak ide bat senong ban nilai keren ru bat benta duwe bat benta ke dia de drilling source kani mo yo deep well boring bat nakaliang PHE kelas 2 dan kita datang meni nakaliang hap yang ya ni dia nakaliang jong engineer dan PWD tim nasional ke estimate bat hadin melayu itu estimate itu ki hadin berkila nasional ni sa hak siapa Minister PWD
in charge PWD but laga don kampat ini mungkin haban itu dulu ya ke serkane tek na tang na kaliang jumba niat na sai long telah laban apa ke kap haji sisa kom ka snong lele ni la jeng so si mahal bai dei bat ni pat da ka ba perkhat na ka banta ka convenient jong ki wei pat ki mo ki nong snong jong ni ka nong ba he ki ba ka ni ka sulok nong rem ni la peniat one way mali suku bagi beliau di bawah dan kami jadi senang berpelabur nama proses dan bahaya lagi proses dan jadi hospital besani di suku kalau kebaik yang jaka apa beliau tuan kami kerja beliau tuan kami ada jaka sumar mau dari tuan kai sini di suku kalau kebaik iki dan penyang kali jongki lari banbu kali jongki kuntai layar banbu ikan kawan we bat makalong mentang asai pi kat no kala yarap yaki nong lek nong wan mo kibawan sa kini kesinong dili wan sim dawai katam wan sim dawai bat wan hospital ni dan klinik ba ki doktor ki ba paunam ki dan to nong wan ki babun no hakar kom ho te bat ki bawan ro hakin ki office ki establishment ki babun hang ni po sinong ma nado kaniga basin ma jong ka director jong ka basin ngadon hang ni po nong rem yang takan LEC office bat ki office babun kita hang ni po nong kala nilala ban teater katu kat ni mo man yo jingarap mai udah pat ki bede bak lama ko rehi kata la ban ong mo tiba perkhat ang lagi simet bat convenient ki teng teng go jaka ka ban ni la designate ban tho no parking hang tu ki yang kenang ngai ya po jaka ka ban ni la bu kim le ko tangi kentu mo ikin kita ki para bril jong ni mo ki nong song snong ni ka nong ba la ni na sabat subha ban ye buram lang ni la sacrifice ya kali kawan ki jong ni kinong song snong la sacrifice yang taban pendek penjang ya ni kinong wan dan kam sini ni liling dan kam parking ni hasurok ni dan kam lagi terkat nama ta jong ni ki wei pad di bawah na sabat dan kam sisa ban yo parking ke subha ban ye buram lang ba peniang iki kali joki hangno balabu ke jakaban peniang ndai ban peniang kerlep kat sabak human mo